Hagajing lagai ICC Women World Cup hapdeng ka India Persia ika Pakistan. Aba pai syang nagajing lagai kitay lagai cricket kari India kila khur ganam job. Hadin bagilala apan Pynliem ya kitay lagai cricket kari Pakistan da pra runs. Hagajing lagai Serie A hapdeng ka Juventus Persia ika AC Milan. Hagan nagajing lagai baro artli ki kenhun kia khai klem la abat pen khijar nadu basdang gajing lagai hadu bukut jong gajing lagai. Hagajing rakai hapring kan Napoli Persia ka Junwa aba phai shak ne gajing rakai ka Napoli kala khur ka nam job hadin bagalala aban Pynliem ya ka Junwa da ar lakawai. Hagajing rakai League 1 hapring ka Lille Persia ek PSG aba phai shak ne gajing rakai paro artli ki kenhun kia khai da marshigul ya ka shigul jong ka Lille ya ban Thep lengbau para jong Mbappe uitan Mbappe bari ka shigul jong ka PSG le ya ban Thep lengbau Mendes. Hagajing lagai Premier League hapring ka Brentford Persia ika Manchester City hagan hagajing lagai ka Manchester City kala khur ka nam job hadin bagalala ban Pynliem ya ka Brentford da shigol lanot bari hagan ka shigol jong ka Manchester City layo ban Thep lengbau Haaland haga minit ka bakhandai. Hagajing lagai La Liga hapring ka Celta Vigo Persia ika Atletico Madrid aba phai shakne ka jing lagai baro artli ki kenhun kia khai da marshigol hadu bukut ka jing lagai. Hagway par kecing lagai La Liga pedengka Sevilla Persia ika Barcelona hagan kecing lagai ka Barcelona kala Shah Pynliem hakmat ka Sevilla kabdai ka kenhun lagai Alexis Sanchez hadu sau lakaway bar hagan kecing lagai Sanchez ulay aban Thep shigul nagbanta ka Sevilla. Hagajing lagai MLS hapdengka Vancouver kabdai ka kenhun lagai Themai jong Thomas Muller Persia ika San Jose aba phai shakne kecing lagai ka Vancouver kala khur ka nam job hadin galala abat Pynliem suk ya ka San Jose da sau lakaway bar hagan ka chinga lagai Muller le yaban Thep shigul naga banta ka Vancouver.